Drugi i treći odlomak. Pitanje. Kakav su stav zauzeli Jehovini svedoci tokom Drugog svjetskog rata, kao i nakon njega, i zašto? Kakav su stav zauzeli Jehovini svedoci tokom Drugog svjetskog rata? Istorija otkriva da su oni bili neutralni. Zašto su imali takav stav? Prvenstveno zato što su želeli da budu poslušni Isusu i da se ugledaju na njega. On je rekao, po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedan drugoga. Jovan 13:35. Također su u rečima koje je apostol Pavle uputio hrišćanima u Korintu prepoznali načela koja su se mogla primijeniti na njihovu situaciju. U 2. Korinćanima 10:3 i 4 piše: Jer iako živimo u telu, ne vodimo rat po telu. Jer oružje našeg ratovanja nije telesno, nego ima veliku snagu od Boga za rušenje onoga što je snažno utvrđeno. Prema tome, pravi hrišćani, koji oblikuju svoju savest prema načelima iz Biblije, niti se uče ratovanju, niti učestvuju u ratu. Zbog takvog stava su hiljade svedoka trpele progonstvo, bez obzira na godine ili pol. Mnogi su odvedeni u radne logore i zatvore. Tokom nacističkog režima u Nemačkoj neki su čak i ubijeni. I pored toga što su se svedoci u Europi suočavali sa užasnim progonstvom, oni nikada nisu gubili iz vida svoj zadatak da propovedaju dobru vest o Jehovinom kraljevstvu. Verno su propovedali u zatvorima, koncentracionim logorima, pa čak i u izgnanstvu. Kada je 1994. godine u Ruandi počelo etničko čišćenje, svedoci nisu imali ništa s tim. Oni nisu stali ni na čiju stranu ni tokom sukoba na Balkanu, kada se bivša Jugoslavija raspala.